Minsamu ya Bibila ya luwa wanulonkulu ye lomona. Isavodari Bibila babangu la Mukikongo en 1949 ba missionnaire suédois basonika dio. Et je pense que Kingoyi kadimono Kingoyi yatangi la première na deuxième CO. Et diadi Bibila basadi la dio mulonga bampangizeto nsamu mya Kristo. Kansi kami ome kungina vovila. Ye beaucoup diadi kadiva yekanga diaga ko diadi mumpasi ya bakididio. Alors mamange tivovila mena mambo makikongo. Kadi basodwa basonika mabuku mingi na mingi. Exemple Laman wasonika dictionnaire ya lumone sibi photo dictionnaire yo ya mweni. Yempe mikanda mingi na mingi. Kadi yau baza bansasa ya ndinga kikongo. Kansi dangi tukuluvo betu kibeni tuvuri ndinga yo ya tutunwa nyafuna. Vuwele ku Kongo Central bantu kabazoli diaka vuva kikongo ko. Mono ngena longi yasonika mikanda kikongo ingeti tata mana musonika byankaka impe yakamba kwa mfumu imosi kemononze ibwe balongi langa bana kwaku kunsiyai yenzole levanga mikanda c'est-à-dire des livres didactiques qui divo myakota mubisikulu kunsize tokuna kansi mvutu ikamvana vo sitwatala isavo mukuvana mvutu vombisi dikwani yoye na mvutu ya diela sitwatala na telumbu kyaki kakimako voki Kongo kivididi lusansu lwetu mpelo chikwenda nkuluketu mpike chikwenda bika twenda vovingi kikongo impetolonga kikongo kwa bana betu zola ngangu yelendo besikila mubenu matondo.